Ka all khasi Mikra Tourist Taxi Association AKMTTA kelas suhun yang keren bersembut tentang bak kejela beripai itna transport bak sio balang dhar. Hak jilang bolong metakasi apply tarik nairo ajab sau arai ba ya ke komiti ke belalai da tourism on page no da transport kejela hapo ajing long shama no ba sio balang dhar namar bakani ke kam ge dai bat kali kamai. Haba keren sikilat tak bo no yalam ke AMTTTA long ba kan ya kendu biang hadin ate ya halo kan ya kam hakaba na kaling suka bar komju na yang giseng kamai kin ya thil ya gilat kilenti ban penbai ya ging dawa yang giseng kamai kali ka KMTTA ka dawa na suka jela badai ban pentrai kam no ya karukum trekam kum syagi jela hakaba ya kali na bar kin syuan bu breu hakano no jaka bat kali ni kan jela pat kin sakit pat ya kibawan ka syagi jaka jengok ka beper Hor jika penyengkali ha station re bahakal lingsuin haku hati kesuka jela ke turwa ban anyi rap tang ba kaseng AKMTTA kan syong perkat syua halo kani. Pabitip mentah kasni nakaliang jengi ka AKMTTA bagi senjuk ki nangnya kali kamai beper peladan nang ni pelawan ki distrik beper pembab lai peladan kajing ya kendu hapring jengi ki association ba nya kali ki association nya kali kamtam ke AKMTTA hapo kasitri AKMTTA te ngilawan kendu katkum kajing ya kendu ba deputy chief minister belong ru in charge of transport department te hakajing ya kendu jengi mentah kasni kelalong ngambong re kebalalong kebalasai so adu kata andai keladon hi ki jingmi ki resolution ki bumi nani napo ka meeting mentah kasni te katkum kajing itu katkum ka amde kajing itu katkum kajing syong meeting jungi ngila yo ke resolution ba hadin kani ka komiti pembentaan namar ba nadu musya kala head baik ka tourism department deka tourism department kam datip tan ras pangki kali ai kita ki road transport ai te kum tahi ya kani kala head no menta da transport department ban belalong chairman ru dai deputy chief minister belong ru in charge jongka transport department ma te ka kata ka de ko wei baka resolution ka balami menta kasni kebaar kalong ba hadin artayo lamar bangitip kini tayo banwan kelade ke puja kesedan ki syuti ai te hadin artayo ha uspau tarik Oktober kesedan biangka ka meeting na hangtang ini discuss biang ikini ki RTA berokhat bangilaya submit ban nakaliang jong i chief secretary ru in hab banle ka humok jong lojong ben in collect lo ikini ki RTA na ki states prepare ki baladan kum ka Jharkhand Orissa bank Karnataka bad Bombay dikiladon la ka jong in hab ban le ka humok jong ki ru te nakaliang jong ru ngila airport jong RTA ba ya ki ru kin yo le ka humok kanang ba kin soktu kai kata ka kajing demand jungi lungba jungi di RTA kanang ba ka tu ka baladon lupa ru kala along obsolete thang ama kin yo ban renew ban trekam no ya kanika RTA de kila panpor ningi RTO tingila ai kata ru RTO but haka next ka meeting ru ngin sara hi nakaliang jungi ki suggestions na kita jing ai jung chu nakaliang jungi kumno ban yarap ingi tiga balai kalong bagi la ekran halor jong ka parking bat ka hapo railway station bar hapo airport ngila ekran halor jong kita ru ti laong bang in saya pet nya hab ban ekran kumbalayo ka assurance muswahi ba ngin saya keren ya kata ka parking hapo airport bat hapo railway station bat ila ong ru ba kila ban ai ngi kum ka subsidy tambang ngidang ong ngin saya perkat bahas phang kata insa indala yeshong ka isi meeting hapreng jungi insa ya rai ha halor jong kata ka subsidi jong ka ban ai po parking lot te menta kasni tang katahi ka jingmi na po ka meeting bay shay ka kumbaong ma kalalong ngilaong hi kata ru ba nadu muswa kala dei ka tourism department kala head ka tourism department kila si ong involve ya ka transport department tang lemba jong i commissioner jong ka transport te hendrai menta ngila mener kumbaong i babur ila ong ba kani kelas sulong nok tang kajing penjalan kai kapor ba pin bampor hendrai mengipat ngila kiningkong ki ong kilapan lai benai tang bang ngi khamsha ra kata ka lai benai
ni ong ba within 2 months or within 2 weeks mah ni kunduk biang bagi nya trekam biang halor jong kanika suggestions ni sautu ya kata ka jingyo shuti ka aka brokat ni sautu ya kata ka jingyo shuti e brokat mah kita puja holiday se brokat ni sautu ya kata tambang ni lalong within 2 weeks ini syong biang kanang bangin yo ban ai ka suggestions nakaliang jingiro ketua jadi something jong pi mana hati dada pipet mang ki jaka jingok kai perthai le ki don nge ko asam tang kama juli ru pinap syong nakaliang pimdei ra bang syong daga kali nang ta apa filik syakazi rangaru la don lupa kali hang tu apa di kita gypsies ki safari si e brokai kimla bandai dak kali juni filik syapo tawang filik syatawang ru kimla manra kali pihak ra di lokal e ka sikim ning inum kran syo ndai pipet kum syapo jarkan ni eru kimla bandai dak away ka kali nak away ka stick sa tourist spot jeng ki way ki stick de kamdei rak baong bangi demand mangan pensya bahang ni ru ba kamdei bangi demand kebadan hapo le air bangi syapo sne matar sni na syam step ngila demand kamdei ra kadai ka baladon lupa ka rules ka regulations ka baladon lupa ni demand tang ye kata hi bat ni kam demand extra re nak sarkar te halor jong kata baong ban kandan ka jingta ai kajingta pejma kajingta kandan baik malum malaya ka basdang le kan kata baik ada sisen ba kalayat kata ka sistem ni ai mut ka kan la pick up te pej menta ku musya ki ang kabas ma kabas te hapo dam ki ong ba balathut ba ki bre ki hablek nadu nang ni sedu syatai ai eventually por badang sedang kidon ke jingtot hari menta pat kalayat baik kalayat renti baik kumbaya te at first hapor basdang kandon baik kajing e kandon baik tangbangi ni haban ye sya ru khundia ni haban ye sya ru khundia pema ya ka bamenta ngim ban kren kadan mo ka hup tangbangi hapej artat ba menta kaladan ba kajing file jong ka PIL ru kajing file jong ka PIL bat kani kaladan lang hapo code kalalong ka code matter ru te nakaliang jong ka sarkar ru menta kilalong hesitant la yo kadan in conflict mah kumbaong te pareng in conflict with the law te let's say yo ka kata ka policy ba gilasna palat nakaliang jungi kalabas palat andai yo let's say ka tengku pat bat ki rules and regulations jong ki way state pat te kin hap ban ya understand bah kin hap ban ya suku bah bat ka asam ru halor jong kania ma te ngidan hi kata ka jing kerman bangin sayo kata ka jing demand jong ki policy barokai ni bu ni kerman baik bangin sayo tambah kala kan hap ban puar lamar bangin suku hi ka policy kamdei ra ba la syai step kala urlang tingin hap syong hi kata ki committee si ni ham ban syong hi nakaliang jungi ru ita committees nakaliang jungi ru ngin hap ban le syusyu ika homework kanang bangin la ban syusyu ika suggestions sya ka sarkar kanang ba pen kloy kan ki demand jung kemudian ke bamenta kila call off kan retarik hi nadu khat pratarik ma sorry kila ngila de call off hi lamar ba nakaliang jung sarkar kila khat yakran yangi te nata kadau nadu tu ka khat pratarik hi ngila de call off lupa ka strike te let's say ya ka bamenta kala adan hapo kod menta tingi sotenat bakal adan hapo kod bangiyo ban sei madan ni kita ki articles ne ki kinta mo ki jingdan jing em jang state di barokai ngilayo ban let's say but ngilayo ban pen syaka kod ru bakai ke jing demand jungi kalong legitimate kamdei ra illegitimate na illegal ni demand ni ke baladon lupa but ban renew na ban implement na tang atai